Ja sam bio u Save Mihića jebote, gdje je Branka Pečić ulica, znaš gdje je? To je to, Filipa Krajića, Branka Pečić, ali sam se odselio pre 30 godina. A u koju si školu išao? Vrlo Petrić? Prvo sam išao, ajmo djeco. Svi treba da znaju šta drugarstvo znači, zajedno smo leči, zajedno. Naši, da. A za njim i oni potrčali, zakutali, popravi vagoni. Sad ulicom tako juri ta čudna kolona, dovoz i vis putuje sa 7 vagona. Da budeš onaj, da, kako to je? Vi možete da trošite. O, bravo. Veljko Ramadanović, kao i vrtići Mala Sirena, spomenika kulture grada Beograda, Marina Brzak i Ana Ratković sa radionicama pustovanje, vune i pletenje. Tokom radionicama, izložbama, različitih sportova, tako i u plesnim koreografijama,
javno-komunalnog preduzeća Gradske pijace.